I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Angikwamukeleke mlaleli nalamuhla ihlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuthiwa yi-Rhapsody yemaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSc DD. Lamhla ke ngolwesithathu tilishumi enyangeni yenhlaba ku-2025. Mfundisi uthi ngaye sinqoba njalo. Livesi lekuvula silitfola ke encwadzini yesibili yetikronike sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakunye. Lithi asawakhala kusimakadze nkulunkulu wakhe wathi sisite simakadze nkulunkulu wetfu ngobe sethembele kuwe futhi sitekutekulwa nalembile enkulu kangaka ngobe sethembele ebitweni lakho. Awu simakadze wena unkulunkulu wetfu ungavumeli muntu ukuthi akuncobe. Kunendzaba lenhle kakhulu yembi ngemalanga a-Asa inkosi yakaJuda. LiBhayibheli encwadzini yesibili yetikronike sahluko selishumi nakune livesi lemfica lisitshela kutsi Zera umkhushe weta nembi lesigidzi semadvodza kanye nemakhulu lamathathu etincola tembi kutekulwa naJuda. Leyo kwakuyimbi lenkhulukati kodwa Asa akazange abe ligwala esabe. Esikhundleni saloko waphuma wayawubhekana nabo aphake impi esigodzini saseSefafatha eMaresha. Asa wabese wenta intfo lekhuthatako wakhala kusimakadze nkulunkulu wakhe acela lusito. Noma bebabancane ngenombolo bekati kutsi udzinga ummangaliso futhi lithemba lakhe lalisenkhosini. Wabona kutsi tinombolo tatingasho lutho kuNkulunkulu. Lithemba lakhe lalisegameni lenkhosi. Haleluya. Wathi encwadzini yesibili yetikronike sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakunye wathi egameni lakho futhi sitekutekulwa nalembi lenkulu kangaka. Awu simakadze wena unkulunkulu wetfu ungavumeli muntu ukuthi akuncobe. Sibinzi lesingaka sekukholwa. Haleluya. Asa abeconza ukuthi impilo ibuswa eveni lakamoya. Ngako wabuka ngetulu kwebukhulu besitha futhi wabona inkosi njengelusito lwakhe. Ngulowo-ke umcondvo lokufanele ube nawo ngato tonke tikhatsi. Nome ngabe yini lemelene nawe, emandla nome inkhohlakalo yesitha, mkhulu lowo lokuwe kunaSathane kanye nebalingani bakhe bahlanganisiwe. Bangabonakala banemandla kodwa abanamandla. Wena ucinile, emavi abo akanalutho kodwa akho agcwele emagunya asezulwini. Haleluya. Umphumela wemthandazo wa-Asa wamangalisa. LiBhayibheli lithi simakadze washaya wancoba emakhushe embi kwa-Asa nebakaJuda. Emakhushe abaleka. Lokho kutholakala encwadzini yesibili yetikronike sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakubili. Babaleka noma tinombolo tabo tatitinkhulu kangaka. Asa kanye nemabutho akhe babacosha baze bayawufika eGerari bawacitha ngalokuphelele. Mayibongwe inkosi. LiBhayibheli lithi abazange babe nemandla ngobe behlulwa embi kwasimakadze nemabutho akhe. Asa kanye nebantfu bakaJuda etfala konke lokwakwemukwe lesitha. Lokho-ke kutholakala encwadzini yesibili yetikronike sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakuthathu. Kuncoba kwaphelela. Fundza tikronike tesibili livesi sahluko selishumi nakune livesi lelishumi nakune kuya evesini lelishumi nesihlanu. Kwesaba simakadze kwehlela yetitseni tabo. Juda wandlondlobala. Nkulunkulu wetfu mkhulu. Ngako uma uhlangana netingqinamba ungesabi. Buka kuye. Ulusito lwakho. Futhi ngaye uyawuncoba njalo. Haleluya. Umthandazo. Asithandaze.
Baba lothandzekako, ungemandla ami kanye nekuncoba kwami. Ngime ngicinile ekukholweni, ngikhuluma livi lakho. Ngati kutsi emandla onke ngewakho. Ngiyabonga ngekungenta kutsi ngincobe njalo kuKristu. Egameni la Jesu. Amen. Kuchubeka nesifundvo, sitawufundza incwadzi yesibili kubaseKorinte, sahluko sesibili livesi leli-14, siyifundze kubaseRoma sahluko sesiphohlongo livesi le-37, bese sifundza-ke incwadzi yesibili yetikronike sahluko seli-14 livesi leli-13 kuya evesini leli-15. Bese siba nelihlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye. Lamuhla kufundwa incwadzi yemisebenti yebapostoli sahluko sesikhombisa livesi le-14 kuya esahlukweni sesiphohlongo livesi lekucala kuya evesini lesiphohlongo, kanye nencwadzi yesibili yetikronike sahluko se-31 kuya evesini esehlukweni se-32. Bese sesibake nehlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili. Lamuhla kufundwa incwadzi yaLuka sahluko sesibili livesi lesiphohlongo kuya evesini le-20, kanye nencwadzi yaDeuteronomy sahluko seli-16. Angithathe litfuba-ke mlaleli, ngibonge ukuthi wena uthathe lesikhatsi sakho ulalele livi leNkosi lisafundwa. Ngiyakholwa-ke ukuthi ubusisekile mlaleli. Sibonane kulokulandzelako.